Medtem ko so v Jeruzalemu potekale slovesnosti ob selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem, so na meji med Izraelom in območjem Gaze ugašala življenja. V spopadih palestinskih protestnikov in izraelskih varnostnih sil je namreč umrlo najmanj 59 ljudi, več kot 2700 jih je bilo ranjenih. Krvava bilanca včerajšnjega dne je sprožila številne odzive v mednarodni skupnosti, eden najbolj ostrih je bil turški premijer. İsrail bir terör devletidir. Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. Ne yazık ki Amerika YPG ile DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa işte burada da ne yazık ki İsrail'le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Na včerajšnje krvave dogodke so se odzvali tudi Združeni narodi. Ti so ostro obsodili prekomerno uporabo sile strani izraelskih varnostnih sil. Lethal force may only be used as a measure of last, not first resort, and only when there is an immediate threat to life or serious injury. An attempt to approach or crossing or damaging the Green Line fence do not amount to a threat of to life or serious injury and are not sufficient grounds for the use of live ammunition. Toda Izrael zavrača odgovornost za prelivanje krvi. Ob strani mu stojijo tudi ameriški zavezniki, ki so prst krivde uperili v tradicionalnega izraelskega sovražnika. The responsibility for these tragic deaths rests squarely with Hamas. Hamas is intentionally and cynically provoking this response, and as the Secretary of State said, Israel has the right to defend itself. Palestinci se sicer danes spominjajo dneva katastrofe oziroma Nagbe v spomin na ustanovitev izraelske države. Na palestinskih ozemljih in v vzhodnem Jeruzalemu so tako zaprte vse trgovine, šole, univerze in vladne ustanove. Začelo se je tudi 3-dnevno žalovanje za žrtvami. Prav tako potekajo tudi novi protesti. نحن نريد مقاومة شعبية سلمية لكن في ظل هذه الظروف وهذا العنف الإسرائيلي هذا القتل هذه الجرائم ربما لا نستطيع الحفاظ على سلميتها. شكرا لكم. Včerajšnje prelivanje krvi na meji med območjem Gaze in Izraelom je bilo sicer najhujše po konfliktu v Gazi leta 2014. Takrat je umrlo več kot 2000 Palestincev in okoli 70 Izraelcev.